Ni sionga masa mwanza sia muthenya musesia na nina uthocha ndini wa usakwani 2022 ngavikie kumanithia maundu ala methi wa maikitika muthenya wa umuthi ndikuyano tukwatianie Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official, utumani mukuveno tumia kwa namba 33915 nitawa Veronicah SYOMBUA nina wikwatio nitukutambania imwe ngina muthia wa Mauvoo maitu. Kavindanika amemba mambunge sia kaunti metelete kwithwa kithitu chumwani twathi nikana kwambisia sikalo sia mbunge amama enendi na alama melia mata miana ya speaker kauntini ya Kitui no maende kwikunia maleve kulakwi amemba anyuve mambunge ya Kitui nikana kunyuvwata speaker mbewa kwithwa kithitu vala utala munene wala meumantha miana isu mwana usu wa speaker wende na kuongeleka kila muthenya. Chalo Muli ni umwe kati wala maende na kwivase amemba mambunge ya kaunti ya Kitui nikana kunyuvwata speaker wa mbunge isu vala inena na Mutongoi TV waweta kana kwithiwa namba nene ya memba mambunge ya kaunti ya Kitui me amuika vena vata wa memba su kunyuva speaker wa muika na wina umanyi na utwika muyanu wa maundu makonetie maendeyo ta speaker wo na nina the right experience nina the right connections yaba Kenya onaza ila tutomote realisia na abunge waheshimiwa ma MCA tutukumeneza na governor witu Dr. Malombe to improve welfare ya Kitui. My MCS, honorable MCS, alama sakuwe ni andu oi sana, andu mena experience, andu mena wao ni wote thesi andu Kitui. Neta wakili Kevin Kinengo katisia numete kutoka Musavani Sikuru Ward Kitui County mwingine wa constituency hii kikitani na kupia niti kivela kia speaker wa county assembly ya Kitui enda kuvuku mandumetu ma Kitui katika mwanya usu na nisi muno uyawa speaker eze ata mchungaji kana shefand uya wake with ya niku moderate kana kuungamia uya mvuku mwa mbunge maimzie medha na mawele uya ni kusobe meya uya wakeli ni kusisia na kusobea vesa sia mwenenzi kweze kudandani county executive governor ana timu yake Mauvoo kuma enenzi nesa zuno wa MCA lakini kingi speaker pia no tevesi ya kuhakikisha kana bambunge yukwira speaker eto ex official member wa county assembly wa assembly ya MCA umega elected lakini nondu wa whether tofauti mbingi ndo muumie kuna tofauti kana moja na siama tofauti yukiza kwethia no ziopa kwa tena neutral so benda speaker ambaye ni neutral mundu akwacha nila wa Wiper wa NAK wa Muungano wa Independent wa UDA wa Jubilee wa JITAP wa CPK inyonze mwathi mbunge muthiara zena zukulu mwathi zukulu mwiki ya uniform memo ukuza kwethia ndikwazia mwake makia kia Wiper mwake makinini kia JITAP wa Independent we was pika kwa kishana ambunge monze nebu assembly monze mesawa weze kwira onedhani mundu oki au kana kiama chake mundu zuni iko na lando mogie ando mengi magia makinene weze kwira Mauvoo kuma we the team Mauvoo kuma we musio. Felix Mateso na ulani MCA munyuve kauntini ya Makueni ni wakulia tongo yonde vamuna dhukumi masilikali ya Makueni kudhukuma kwa vamwe na kumukwata ambao gavana wa Makueni Mutula Junior. Mutongoi yu ayasia Mutula tawaile kwe wanesa nondo ni mutongoi wa ile kuikwatwa ni mutongoi wa kuikwatwa nindi ya Kenya. Onakola kuungumia asili we have the best governor. That means need no respect. Kona sindulenya kuuma kuweni udhukumi musio na nengu ya father Asia we have to breed the best breed tuto among those ya 2037 ikaweka kila vandu na breed sino mutulo yuwa yingi na nongina tumutethesie nundu nake deza udhowaga kundukungi tutomukwete mbawe na tuyawa wenda ujimituki enda wiweka na wenda udibasa and they as a team, so we have to work as a team. We cannot achieve quick and na expectation is you and maitu mena sio na tukwatene tuigiongane tu udibasa.
ko Justina Ocheng na ulani wa boxing ni wawetwa kwithiwa aende na witi sivitalini wa Mombasa Women Empowerment Network Miritini ni county ya Mombasa uyumbulwa itina wanzake kuthiuka kana no natiwe ni thayu kuma muthanani wa wakana ainena ni wasekana usuno vungu na aende na ukwata uiti na kila kindu kisawa aitula muti ala mananenga nienzeke isu sia kiku chake na indi Mauvoo sumu siese no kwitho imakwata kwa uliku mwendoni wa saa umwe na nusu wa weyo twisonga na mbeya thukumi ala mathukuma wea wa uthesia sivitali ni moneno wa Machakos level 5 na ala kwa ilungu ya miei mbeya wa 10 methitwe matea ive misala yo ungua silikali ya gavana wa tene Dr. Alfred Mutua unimenti ya gavana wa oyu wa Vinyandeti kuthukisia kiyocho na kumatethesia kukwata misala yo ingia thukumia ni maelese kana maende na kwisila ivinda yumu muno mena wia wakwema utungi wa ingi wiani wo balayume ndiye mwandu wa Vinyandeti kumanenga wia huu wa kuthesia sivitali usu wa Machakos level 5 athukumia ivinda kuthila ingi ni methitwe na mikomo mayenda maivwe misala yo indikirito jo kirithwe kikuna nguka kwa ivinda yeyonthe balayuma elese kana mena wia wa yuti ayo kwa mana ethiwa andu eu nimeonewa wia usu Daniel Mongelano tombanise Mauvoo tito balasi nondo twende na uthimba nikalangi kama kivila cha sibitali mbake ni mama ivinda kuthira ingi athukumia methito mayekia mikomo mayenda maivo misala yo indi kithito cho kithito gikima ukuta kwa ivinda yonthe balayume kuelesekana mena wia munene yuti ayo itona kwa mana na andu eo kwikiwa mawiani asu kwa ilungu ya mimbewe 10 athukumia na ala mathukuma wa uthesia sivitali uu na mawiangi o sivitali ni uu methito mate ukwata musala onomwe na kithito cho cha uvikia utongoi ula unaivu wa Dr. Alfred Mutua kikakonga ukuta nitwaiye ngavana Mutua na Mutua ndatu ithukisia ona ila twaendie kwake nitwaendie twasembania ona ingi maitu ni mavikiye na kuumia nivo twoka kwa kuwa vinya tukuiye kwa tei waku uvikia kutunengo mbesa sito na itumambio ndu wa kwika nuna atambo nukia hospitali ni wa Masako na tuyesi hivyo na ito tiulilava hai mundu uthuko mamia Yesu 11 mundu atekwenda wia nitwenda wia na kusuvia Mauvoo nundu nitwamanyita kutindania namo na kuthukuma mawia riski yo na saingi tutaone wa gloves nithia tukwithoya na tuina mbesa koka kuvikia nangi kuwai hapo lakini twekala twiyumise kukopikia ndatikeno litukuia tafadhali tunausa kuya twina kitumikiani yu maende na kwikala wiani munene wa kwasya wia na kwenuka mavuvitesia ethiwa utongoi wao yu wa mwandu wa Vinyandeti na munini wake Francis Mwangangi ndosa na witokiyo cho na kumaiva musala ula mataite kwa mimbewe 10 hata sisi katika uwia twina ndo tutonya kwasya nundu akwe tikila twavika hospitali ni tukalungwa na tuisite lungilwaki kila mundu atahabala wanduite aingi mo methito mailasimika kukomanza nanza makwani makitai kuendeana mekumbila nyumba sio kuvingwa na ciana sio ilasima kusukulu ni mekivothokani kwitha ikuutwa masukulu ni na ikaendeana ukosa masomo na ithie ivindani thi nitutaite ilungu ya miei 10 tuteya ive na twithitwe ciana cito ci mucii ikuitwe nundu wa biisi ithie twikuia ngavana wa Vinya ututete ibindani yetu na kiyo kito na tunamaite pa sibitali ni wa Masako tuka o kila muthenya tukite kuandwa indi tuthithukiaga twikukulia ngavana wa Vinya nikana utwiwe tei no withukize kiyo kito nikana tuvikie utwiva na uvikie tumambia undu wa kwika ivindani enendi manamini omusako wa mwandu wa Vinyandeti kuoserela utongoi wa kaunti ino ya Masako yu athukumia ni mamwenda ethukise kiyocho na matethesya ukwata musala wo na ingi kumatungia wiani maelesekana ona ingi mo ala mathukuma imwe ni matigo ni mathayu ivindani ya ikuwa ya wa corona kumana na mawithuluko mathuku ala manathukumia twakuvoya ukavikia kutwanduya mbesa situ utwive mbesa situ na itumambio ndu wa kwika tuona thina nondo koka kuvika ndatikeno ve andu me sibitali maukoma thinani ange meukoma na kundu kuthuku na mundu ni riski ni ukwati wa kuku akakwatwa i mundu ino wau
Pendu mena siana. Ntita kwanjoka kuibiwa nyumbani kanisa nataka bindu na iba thuku. Na iba na abikie kuko bikanda tike nomba ka mwene nyumba akitombea nozo sindu cia kwa nithi. Wabinya. Kutambuke hospitali no wa masako kwa ndaya. Weke okunikili kwa mabisa ala mebubu. Na nondo kindu kecho ni makese. Umanya nike tutaibwa. Tumekuwa under Diana King na huyo director wetu atumuonangi na tukimulizia mambo ya pesa anatuambia hatujui na tumelia sana, tunafukuzwa hospitalini, tunaambiwa tutoke. Kitu kingine most of us huwa tunalala hospitalini, tumefungiwa manyumba, tumefukuziwa watoto kwa shuleni. So haja yetu kubwa ni kulilia wa governor wa Vinya. Ngililie hiyo mashida yetu kwa sababu tumekuwa tukifanya huko na kazi tulikuwa tunafanya ilikuwa ngumu sana. Kazi ya kuosha huko, ya kufagia, ya kukata tuseme nyasi huko. Kwa hivyo tulikuwa na kazi nyingi za kufanya huko. Na tunaona hii kazi yetu ni kama tunaendelea kupoteza kwa sababu kumeingia wengine wanafanya huko. Tunaomba sasa kwa sababu wameanza kuajiri watu. Hatukumbuke sisi tulikuwa tunafanya huko level 5 kwa sababu tunaona ni kama tutapotea kukianjiliwa wengine na tutakosa hizo pesa zetu tulikuwa tumefanya kazi. Kwa mbewe 10 yu athukumia methito maikalia utongoi ulo na ivo wa serikali ya kaunti ya Masaku vala yumenda utongoi imwe wa gavana wa Vinyareti ulikile kati na kumaiva mbesa ila methito mataite kwa ilungu ya mbe wa Mei 10. Daniel Mwonkela, Utongoi TV, kumava kauntini ya Masaku. Amanyiwa mailika chumani cha karatu cha kilungu cha tamu wakeli cha masomo kalenda kama kawangili na miongoli na iliwa kwa mbililia ukite ukulio ni wendeye kumwania siai kaunti ya Makueni kulaku ya tongoi ina serikali ila ikivilani kutungia muvango wa miaka ya vitina wa kunengane eliuma skulu ni kana kusiania manyiwa nanza ila yendeye ukusiwa isio mbingi sia ukamba ingine waweti eta meulasmika kukwata ngalama mbingi ila mekudhinikia andu kana amanyiwa mekuya maskuluni oingi maiweta amwema amanyiwa atamekutea maskuluni kumanwa nanza mbingi. Kennedy wa Mulinge na ingewa asumu itatu itendelu itina wamaniwa kusiokethia kumothiu mwone mukuvi wa tamu wa keli wa kalenda kama masomo kama mwaka wa ngilile na miongoli na ile kio cha sicha kuma muthiani wa tamu wa mbe wa kalenda kaka masomo cha maniwa mwakwe kombolonenza maskulu ni kiende liu pauti na ngange liu no na ibo maskulu lakini kunena ndeto ila sia bupio oyuko yingwa liwe skulu na wasisia ila kunethia kwi liwe skulu siana ni nabiki yako za sio na hope ona sia koma ni musinanza sia bika skulu ne sio ya kaino lakini iba yingwa liu kabisa kwina nza kone mbinge muno na tiyo bitha tabala skulu ne soma de asia skulu wito netu da to leta kutwa liu na netu etawe liu ni alimu nondu siana itesa kuisa kumesha kuma kwa chesi athi kusoma ai sikeza kwenu kwa uyo sio kuko ya musi kwa muisho siana hii skulu imani kusinda de ku skulu ndo wanza amawasi asab kauntini ya Kibozi kauntini ya Makueni yuma iwatata maende kukwata ngalama mbinga inge kumana na itambia kulasimika kuongamia liua maniwa mo kavina ni kalame skulu valanza iyo dhodhetu ni monola uende ukusiwisio ni bingi siya kaunti ya Makueni na ilembeta ukamba kwa jumla asi ao ingime uwetanza ita yende na kusukumia maniwa kutea kufika maskulu ni ideta asei ni titwa liu ta kila musino tuiro kiwango cha ta kilo 10 sia mbemba na kilo 4 sia mboso ni kondo wa kutuye kasiana wese kumba ni siemba itomo kwati kila sio somo zonalimu twithi tuisanga neigi na bebina na bekana ila kesi ne saki skulu kuile katona na wana skulu nondo kwe baba bawe kwati na saingi kaina bina wa usoma kaina bina wa concentrate kenda katona kwata kwe bakayenda ni mwalimu kondo uko pevina na taeka ni batonyeka
serikali ikatuunga kuoko kethia ni provide liu wito wikwata nguya la manasa ku kiwango cha kaunti na serikali nene na unge kwa serikali la ikivilani kukunekela muisio na ula withitwo kuno ya manyo maskulu ni kwa vakuvemia itatu kufikia OU wito wasi awe kwa serikali kutongia walanywa kunenga na leo maskulu ni ula waivo miaka ni na Vietnam ni kulia nikenda withe kwithia andu ni mabikiwa ona tha ithitu yukwata liu kumusi ciana ikate liu maskulu withia angalau musiaini wetha yani akwatona afu musita kwa nyeno numeze kutinda na nzange soko ya uyo lakini kana kathi sukulu kayumeze kutinda na nza mpaka uyo ko serikali ikika budget ya kunenga ne utethi wa liu ni malite kumbe mekite budget ya kunenga ne liu sukulu ni kana wese kumbe ciana situ ne cia soveka kio cha yake kwa SYOMBUA tena muimbo wa miaka 10 wa kiliobunge cha umelano wa SUA na ulangi ni wa mbunge munvu wa kiliobunge Jessica Wambalo mwambana muimbo munvu wa kibuzi to dholono wa SUA mwingi mutuse kuwatatamia kusukuma serikali kunenga na maleu maskuluni ciana nisi kwitha ite turn out nesa nondo ansa ku nitwende na usukuma na tikule serikali nekaneto nekunenga na lumu mwingi katika maskulu nekana with the retain ciana situ skulu na kisomo kitu kuendea na mbele. So I think that's a priority as far as the government is concerned, tupeleke chakula kwa mashule kwena nzambi nge monopyo na nondo wanza isu ciana nisiambe otia maskulu na leto isekana serikali ni pe leu na leto isekana serikali na mbesa nzaela liba yukibwezi na ye makueni na yukamba ne yani tie musumbe ko declare a national disaster nondo kwena nzambi nge muno ando kila bandu mayena leu tuyikulia nikenda maskulu manengwa leu. Ken Mulinge Mutongo TV Makueni Musiaisi avo ni votu mini ya Mauvoo maitu ndio tuungia muveano ndoa kutambanya na kwa na kusakwa Mauvoo ma Mutongo TV ndikuendea usiaisi ya musio wa ilungu ila siatela tilikandini wa kilungu cha siya kwaya tukamaneo ni saa umwe wa kiokondini wa